Tēnā koutou te whānau, kei konei mātou, kei ako ARARAU, kei roto i te tehi o ngā horo, kei konei katoa ngā toa, pakihi Māori, kei te haere tātou ki te ui i a rātou me te kōrero ki a rātou kaupapa. Kua tae mai ki te toa o ngā toa, ko taia o tēnei, ka haere tātou ki te kōrero ki te tangata, nōna nei te whakaaro. Kia ora e te iwi ko tāmati rākina tēnei, he uri tēnei no ngā iwi me ngā hapu katoa o te taitokerau. Ko te kaupapa nei, ko taiao he kākahu taiao, mōhiana taua o tira tātou, ko ngā kākahu papai ki te Māori, ko ngā kākahu puihi, ahakoa okawa mai, opaki mai, putana ki te marae, putana ki te patu aharaini, putana ki te kaimaki tānara, ki te noho taumata, pai tapu, Pikitia. kranga, Taone, pikitia, karapu. karapu, ngā pāpara kauta. Me ngā tātai whakapapa noki no reira. He waimarie no mātou o taio, kua haka wātea tētahi tūranga, mā mātou i konei, ako ARARAU, te tau tuatoru, e hoa mā hara mai te tau tuawhā, haka pai anau, ko tini piki ake tēnei kaupapa ki ngā rangi tūhaha. And now I know you've all been wanting and you've all been watching out on the Tupuora socials to see when Whare Taonga is going to be arriving. And I think Tupuora is lucky because, and don't quote me on this, but I don't think Whare Taonga gets out much, but he gets out to Ako ARARAU. And here is the Whare Taonga toa. Tēnā koa tungane. Do you know how lucky we are that they're bringing out 10 today and 10 tomorrow? What's left? No, so yeah, we put out 10, 3 left. This one's for silent auction. People will come in, give us a bid, and whoever's the highest bid by the end of tomorrow will get it. And you may be the lucky one that gets it at the end of this kaupapa. O kauaka, ki te tautoko i tēnei kaupapa, engari, he huhua kaupapa kei konei. They can do it all. Ai, tēnā koutou ko Tirina Makarahau, no nā tika hununua hau. Anei mātou te whānau o kauaka, tai ia, me toitu te reo. Yay! Yay, yes. Toi tū. Ai, toitu te reo, ka tū te kaupapa i tēnei tau, te noema, te rā tekau mā toru, me te rā tekau mā whā, ki ka hununu. Sister, can you talk to us a bit about Taia? So Taia came through what we were going through with the change in government, but for us it's like, we don't need no government, we don't need any of that. So a lot of our kākahu, all the profits go back into running Toitu Te Reo, because that's our passion. Tēnā koa o whakaro mō tā koutou kaupapa. I think it's just awesome just for everyone to come together and be Māori. Also just to uplift our reo and just to bring everybody to bring their own essence to the kaupapa. And as you've seen in our stall today, there's lots of essences. Yeah, I love it. Our individual tanga and celebrate who we are as Māori.